I am not aware of the reasons, but when I read in the newspaper also, I was shocked because आमी ल्हानपणारसान वाडल्या आमी पळयताले जेन्ना केन्ना फेस्ट आसताले कॉपेलाचे और इगोर्जेचे और कोणाचे विलेजीन फुटबॉल टोर्नामेंट हा और क्रिकेट टोर्नामेंट हा ड्युरींग द हाफ टायम तेन्ना ती हावजी जाताली तेन्ना ते आमच्या टायमार 1-1 रुपयान ती विकताली आतां मे बी 10 रुपया कितें जाल्या आनी कोणाक 50 रुपया 100 रुपया कितें प्रायस एल्डरली पीपल इज टू कम वॉट वॉज इट इज नॉट ऑफ मेकिंग मनी एज अ होल कम्युनिटी फॅमिलीज इज टू कम सीट टुगेदर एन्शियसली वेट आपणाक कितें तो नंबर येतलो काय म्हूण एंड हांसून खेळोन बरेपणान ती वेताली नाव वाय हॅव यू पुट अ बॅन इज इट अ डेंजर इज इट अफेक्टिंग any family or community or society? Is it a social evil? If it is a social evil, then why have you allowed casinos to operate? Ban kor tanga, we have been fighting against this casino. Why you are not stopping? लोक रस्त्यार लाचार जावन पडले लोकांनी घरां प्रॉपर्टी विकल्यो people have the families have come on the streets because of this social evil which is there आता बारीक ते Housie bond kotta tumi. We'll have to find out why they have done it and who is behind it. And if at all somebody is there, there must be some big players who are into some other type of gambling. But what Housie we are talking about is in small वाड्यांचेर एक houses जाता आनी कितें जाता जाणटे लोक येता भुरगीं आसतात. So I think so I am against this particular thing. प्राइज मनी बी जाणा तुमी हावजीची आता प्राइज मनी 17 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख अशें जाल्ले ना म्हाका खबर ना आनी हावजी 1000 अशें म्हाका दिसता हे पळय कोण बिग गॅमलिंग पे हा कझिनो आनी तो दे डोंट वॉन्ट अदर्स टू टेक बिझनस आपणाकूच येवपाक जाय सो आय एम नॉट अवेअर ऑफ दीस 70 लाख आय नो दॅट मे बी 10 रुपीजांची लॉटरी इफ यू आस्क मी आय डोंट प्ले केन्ना खंय फेस्ताक गेले आय सेड ते पाशियेंस ना ते ती आमचे टूथपीक घालून आमी हें करताले सो आय डोंट प्ले बट इट इज माय ड्युटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन्श्योर दॅट इन विलेजीस वॉट एवर पीपल एज फॅमिलीज दे प्ले आय थिंक सो वी हॅव टू क्वेश्चन द गव्हर्मेंट what are the reasons and why you are not taking action against the big gambling thing online gambling is going on थोडे ही घरांनी खंय वास्को हांवें आयकलां why that action is not being taken